Pobožna braćo i sestre, ovu priču su se upravo čuli o ovom carinaru Zakeju, upućena i za nas, jer svako od nas je pomalo taj carinar. A on beše oličenje i duhovno i fizičko jednoga zla i ružnoće. Od svega zla fizičkog i poružnih sam, prosto je bio preziran svima kako vidi na ulici, a vrlo bogat. A izgledao je fizički i lično kao neka žaba. Ali vidite, čudo se desi u srcu njegovom. Jedna blaga zatala se misao da vidi Gospoda. I ta misao nekako rodre do njegove pameti, strasno želješe i želio da ga vidi. Ali nije mogao, nisu mu dali. Svi su ga gurali zato što je gadan. I onda se popeo na smoku i gledao Gospoda. Gospod je to znao. I kaže, Zakeju, siđi dole, danas mi valja biti u tome domu. Obrlo se Zakej. I preobrazi se taj čovjek. Preobrazi i njegovo telo i duh. I primi Gospoda. I kako Gospod mu kreće, danas je došlo spasenje u ovome domu. A on oduševljen reče, daću pola imanja siromasima, a četvorostruko ću ulati kome se uzeo. Dakle, ova priča za nas i zbog nas, da ne gubite nadu, ma kako se greši osjećali, jer đavo često puta u srcu govori, nisi kada nisi dostojan, nemaš čuti, pokri se, gotovo je sa tvojom dušom. Nemojte to prihvatiti. Vidite, jedna mala ideja da se veže srce svoje da daš Gospodu. Isto tako je opasno kada loša misao prodre u srce, u čisto srce. I ako mu se da snaga, onda se napravi loše djelo. Zato budite pažljivi. Ako posebno kažem, kod ovoga čuvajte i brinite da srce ne bude ispravljeno, nego da bude čisto, da vidiš Gospoda molitvom, da ga stalno držiš u sebe, da mu, kad primetiš da izađe, samo zavape, Gospode Isuse Hriste, pomiluj me grešnog. I vidite, i najveći grešnik dobit će pomilovanje, a zbog tog živimo, jer Gospod je došao zbog toga da nam da život večni i da uzeo naše grehove na sebe. Tako Bog vam pomogao tom da održite to. Amin.